Omushomo gwo kwerehurira yo kujanjaza omuzaano gwa scrabble mu mashomero g'ekyanga kya Ankole gwabagukoreirwe kuri scrabble ry'omuhwezi wa mukuru w'ekigombe kirikukora omuzaano gwo mu Uganda yona ekya Scrabble Association of Uganda. Agacencwire gwahabejana na batano kuruga mu mashomero mukaga garo mu Kitabi Seminary, Bweranyangi Girls, Bweranyangi Junior School, Kyamuhunga Technical School hamwe n'Ishaka Hospital Primary School bayeteranira babangurwa mu kuzaana omuzaano ogwo. Mukuru w'ishomero rya St Kagwa PK Kamugisha kandi wiguraho mu butongoro omuzaano ogwo yasima ba Scrabble Association of Uganda kutorana St Kagwa kandi yaraganisa kuhera begibe kwejumbira mu muzaano ogwo. Nsekihango St Kagwa School ahabukuba twayongeraho guno muzaano okujja kuletera abana bitu kandi bayongera amuzano ebindi amuzano twine ndijo twine volleyball twine handball twine na rugby kandi ogwo muzaano twagukunda munonga ahabukuba Scrabble is a mind game. Being a mind game ntumanyangu niyo kuletera abana bitu ba reasoninga je hata bazo mukubara because being a mind game Scrabble ne promoting a science. Competition is in Nigeria is our youth so mbwenu kandi bagianti everything is free apart from the air ticket so mbwenu nko kugira ndi katuze around the country tulonda abana ubundi tubasha kutunga abana tunge ekisane kya Uganda yona so mbwenu nko kureba nti kandi n'ekindi nitwe ati abandi nkanye nore batukuzire tulengere emyaka kongamwe dene cyo gukora ni ba musayi mutaba abatebekanisa hamwe n'abatendekwa bayereka ubwesije ko omuzaano guri kwija kuyamba bingi na munongo mu ntebekanisa yo kushomo yani ukaricaramo mu mashomero ga senior kurigirira nkasir basiji yukureba eriyo egitutandikire nke ya rowa secondary karicuramo erukwenda critical thinking and also this game needs critical thinking no muzaano uguri skill developing a skill aho kuba note okutekateka kandi ukurango watekateka wa scoringa kandi wareba ngo no okuzana nawe tiyakusinga asima habo kureta akintu kisiya omu western Uganda nkabushenyi emizano Bweranyangi tibetu jine konkeje ya Scrabble tina hebenezira kandi omuzaano murungi munonga. Omuzaano ogwo nigumwami mizaano mingi etarikweta mu bantu bingi omu kyanga eki kandi aba Scrabble Association of Uganda biine obwesije ngu nibija kutandikira omu mashomero kugutungura. Habwa TV West and Aloysius Byamukama.